Ang buhanggu tapahambur beli la acara pamaring eti la YKB GKI TV. Pandai dita romia na pulong na miri malakata hamayang. Domiri lalu donahu buhang menyeparong ya na pulu manang na makapipi kama laluri. Amin. Ang buhanggu na pulong na parong da lalu donahu rukuna uruhu pahamuya na masalah. Weling la Injilu Matiu kau dihiwan dalar hakampul patu lupa dalar hakampul pitu napapatanda na iya kanan dalar hakampul nom pawana danimu atau matamu kalimbi dai damu tiara bidi nadu napana tiara bidi na yudut hina hiraya na tiara memang kalupa kahira dan hamu nanyaka yuna nakalimbi. Ang buhang utam na miriyahu karito. Nda na damu anyo tataw na mambuhangu matambu nakalimbi dai dangu tiara bidi. Na cara iya na harui hal. Narihimu da mapa dangu nariyang ka mapa una nyuta tapahilu ang kalimbi mamba. Natau lareh ne miri yehu na uruh ya na masalah buhang mariang ka manu dang nama muda imbu nama muda maoda ye do ya kaduna nama tabu kalimbi dai dangu tiara pidi nuna nariang kama tapi na cara nuna patumbunanya na masalah baru analati hama duna ka nama tabu kalimbi dai dangu tiara pidi buang pahemat waktu wana duka tapi nuna rihit dang nanya po na waktu duma uruh yana masalah na ya batu nanu dan jalan ba uruh pariangga na masalah dangu na pamuda halaya ngara ya na pahukum na yana na pareha mau hamu manyabudi na masalah na pi mau hamu manyabudi karena luhang hamu kata ngalanya na anda nama hamu nama dia patumbu ya nama masalah baru nama rihi dangu waktu tenaga ang biaya na pentingnya na papanau na imiriyehu nyuta na ajak ta kata teliti ang tatangan pahamia karena masalah nama ninya ning anda mahamu ang buang letang meriyehu keritu di dia na pulong meri malakata hamaya miri halamnya perongi na pulong kapipiar kama kampala kumania ladalu hangga menyana masalah kama uru pamia lalu rima holodo amin. Ang buhang ko takayuhu anak pulong na miri ang bumaruang lupa like ya subscribe dan pabirinya.